agam. Ban pa baloi yo. Mưa ngầm hay yo. Mưa kai dua tengok. Kiban na rencana perlek ko ainang. Menyana perlek ko ainang ka dia ju. Minta peng. Putra lah nak pre. Okey elam equal hai juta. Emang urino yo laba, dak hai juta pi laba. Tapi sayang uragam. Deman jino lo ku bisaran keron. Ko agam ron. Seluruh kampung. Bentu Itu dah hitam lagi yang mahal. elo ada hitam lagi yo. Tapi mami ko bacur. Mahal ci harga. Dan pikiran ni urah hana laga hana mahal harga. Baik lagi kan. Nyolon cuma wate aku bisaran keron. Ke awak agam seluruh pegud Indonesia nyo. Hai seluruhnya lah. Menyana perle belau ainang belau jujino. Nyo tengah murah bacut. Menyau ke be harap le. Mekal he juta. Menyana preh wainang tari ka kena je 60 juta. Nyan ban ku pegah. Kamu kan masalah pelagut ron ah. Kamu bisaran ke waran. Nyan ban. Menya emang dengar saran kamu? Alhamdulillah. Menyahan dengar kakak. Bek gaduh lale dua enan mbak kudai kopi. Gaduh ngan online pu online. Mobile Legend. Kepu pu petralam nani. Nan mobil. PUPG. Punyan. Hanam pulean main. Abis peng mentau. Lon kan wate kan kuyu abloro ku. Nyan ban. Teman nyolon ku pegah bawaran. Yang ku perlewaran ya. Gimana pegah? Mbak ini minta kecantikan orang. Mintalah kecantikan hatinya. Karena kecantikan orang tidak akan sempurna kalau hatinya tidak cantik. Itu dah tunjuk peng tadi. Sekian terima kasih nyo yang hayo agam. Ban pa baloi yo. Mưa ngầm hay yo. Mưa kai dua tengok. Kiban na rencana perlek ko ainang. Menyana perlek ko ainang ka dia ju. Minta peng. Putra lah nak pre. Okey elam equal hai juta. Emang urino yo laba, dak hai juta pi laba. Tapi sayang uragam. Deman jino lo ku bisaran keron. Ko agam ron. Seluruh kampung. Bentu Itu dah hitam lagi yang mahal. elo ada hitam lagi yo. Tapi mami ko bacur. Mahal ci harga. Dan pikiran ni urah hana laga hana mahal harga. Baik lagi kan. Nyolon cuma wate aku bisaran keron. Ke awak agam seluruh pegud Indonesia nyo. Hai seluruhnya lah. Menyana perle belau ainang belau jujino. Nyo tengah murah bacut. Menyau ke be harap le. Mekal he juta. Menyana preh wainang tari ka kena je 60 juta. Nyan ban ku pegah. Kamu kan masalah pelagut ron ah. Kamu bisaran ke waran. Nyan ban. Menya emang dengar saran kamu? Alhamdulillah. Menyahan dengar kakak. Bek gaduh lale dua enan mbak kudai kopi. Gaduh ngan online pu online. Mobile Legend. Kepu pu petralam nani. Nan mobil. PUPG. Punyan. Hanam pulean main. Abis peng mentau. Lon kan wate kan kuyu abloro ku. Nyan ban. Teman nyolon ku pegah bawaran. Yang ku perlewaran ya. Gimana pegah? Mbak ini minta kecantikan orang. Mintalah kecantikan hatinya. Karena kecantikan orang tidak akan sempurna kalau hatinya tidak cantik. Itu dah tunjuk peng tadi. Kalau mati
Sekian, terima kasih.